kotma first round, second round, third round lekha maipani yagulo tirfrani bisingo edisi amsaini edisi hapango TT edisi ni CEM ni asok phang hakaba kila bakmani Constanzo Tipra Motha tabuk buni slai hakaba Tipra Motha jotoni unklogo margin by tolawa kalai tongkha bagma kaisa belaine kaisa Tipra Motha by BJP challenging finger hakaba challenging asok thaini bisingo BJP aro 3937 by agogoi tongo hakaba buskango thangoi tongo Tipra Motha ni slai tai kaisa round lekhamane yagolono bagma bo sabo painai saklaijak sinai hakaba lokurok sisinai arni bisingo Tipra Motha mangkha first round no 2675 second round no mangkha 1356 third round mangkha 9338 total 13369 vote hakaba counting om hai mangpli phaikya BJP ni bisingo first round mangkha 4239 second round mangkha 3726 third round mangkha 11467 arun bisingo 19432 BJP hakaba BJP ni aro batainai rampodo jomatia CPI mangkha 2900 53 second round mangkha 3233 third round mangkha 7557 total 13743 CPIM Tipra Motha sai keplai ngi tongsiwo kila bagma constituency wo pheba kila bagma constituency aro asok thaya purno chandra jomate hakaba additional CM bataimani yagulo tamuni bagi voter as margin kom kalaikha hakaba kom manoi BJP sikanga agogoi tong obono karebo kobangma asok thairogo sing mangpili nukha hakaba saimangkha mandui 11 mandui angka Tipra Motha paijak nahni mangkha 48 korom sara bahaino Tipra Motha paijak nahni mangkha tai ompi nogor bahaino Tipra Motha paijak nahni mangkha Ramchandra gato bahaino Tipra Motha paijak nahni mangkha simnao bahaino Tipra Motha simnao bahaino Tipra Motha sikanga agogoi paijak nahni mangkha asrambari deputy CM asok thayo bahaino Tipra Motha paijak nahni mangkha tai srapsani yagolono hapang sabo khanai bo party busuk jratui manai norok naitongri update nugui manai